Mafhungo ngarochidzwa Maremba. Ndolivhuwa hu khou tevhela mafhungo. Vhupo ha phendela shango ḽifhasini vhukhomboni ya mukumbuluwo zwo vhangwa nga mveledziso ya vhathu na u gonya ha lwanzhe. Vhunzhi ha ngudo dzi sumbedza uri masiandoitwa ndi u tshinyadzwa ha zwitshilaho na u thithisa ikonomi dzapo dzine dzi ḓitika nga vhureakhovhe na vhuendela mashango. Izwi zwo kovhiwa nga rasaintsi wa lwanzheni wa Uruguay Profesa Vho Omar DeFeo nga tshifhinga tsha symposium ya Fundação de Amparo a Pesquisa do Estado de São Paulo, FAPESP, kana São Paulo Research Foundation. Kha tsedzuluso ntswa yo anḓadzwaho kha Journal ya Frontiers and Science, vhorasaintsi vha ri tshanduko ya kilima i khou ita uri mapulastiki a vhe zwitshikafhadzi zwa khombo kha mupo. U ya nga vhorasaintsi, tshanduko ya kilima i na ṱhuṱhuwedzo khulwane kha u ita uri hu vhe na u phaḓalala ha mapulastiki maṱuku. U gonya mufhiso zwi ita uri mapulastiki a tshinyadzwe nahone a vhe zwipiḓa zwiṱuku. Hezwi zwi kwama mupo nga nḓila i si yavhuḓi. Tsedzuluso yo rangwa phanḓa nga Imperial College London. A khou guma nga u rali mafhungo e nda vha farela one. Arali vha na mafhungo ane vha tama ri tshi a tevhelela kana wa sala murahu, vha nga ri foinela kana vha rumela mulaedza wa WhatsApp kha nomboro dza 083 316 0190 kana 083 861 2263. Nṋe na vhone kha ri ṱangane mafhungoni tshifhingani tshiḓaho. Lwa miṅwaha i fhiraho fusumbe dzina ḽithihi fhedzi ndi ḽone ḽi bvaho phanḓa khou endedza vhadzulapo vha ḽa Afrika Tshipembe. Mulaudzi Transport Service ndi khamphani yavho ine ya vhaendedza u ya na u vhuya mishumoni nyendo dza kule na tsini, hu tshi katela na u welekanya mikano ya mashango a tsini na Afrika Tshipembe. Ri vhaendedza vha swika hune vha khou ya vho tsireledzea. Arali vha tshi ṱoḓa u bva nga tshigwada u dzhenelela vhuṱambo vhufhio na vhufhio, kha vha ri fhulufhele ngauri ri ḓo vha swikisa nga tshifhinga. Vha nga ri kwama kha nomboro dzi tevhelaho 083 227 0606. Mulaudzi Transport Service, no place is too far to reach. Zwino ri tshi khou amba vhanga vha sa ḓivhi uri masheleni a u tandulula thaidzo ine vha vha nayo vha ṱo a wana gai, vha songo tsha ṱwa vha tshi rengwa nga ṱhoho lini. Valrun Brands i hanefha tsini na vhone, ri ḓo vha thusa u bva kha 500 u swika kha 4000 randa. Riṋe ri khou ṱoḓa tshiḽipi tsha muholo, khophi ya basa, 3 months bank statement na proof of residence. U bvapo tshelede i khou ṋamba ya dzheniswa nga murahu ha zwiminetse nyana. Kha vha rumele WhatsApp zwino 072 019 5843. Valrun Brands ndi vha hadzimisa masheleni vho ḓi ṅwaliselaho.